Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Upa jalan sotun urang ba snong umblai haringkat upa kin mau syai majau sorda raj maumang haka jing senran kiwe pat kirang ba haka arpu pratare ujemang arja arpunrio kilalwan banyak kran bat kenno kala ya ka jing kran kinoy lambat khot kesenjuk ki clear nong sensyar hima sora men haka arpu tare ujemang arja arpunrio. Uba jalan bat uba kin mau syai kidai naga kin hun ki clear nong sensyar bat rang ba naga teka hima ki bala pa jing tho syau ba Denzel R. Chan executive member ubari pet ya ketanat ilaka administration joka KHADC men haka khat pratare ujemang arja apnrio haka bala pau ya ka jing persya ya ki jing long jing man hapo ka hima sora. Kalami ke jing kenot bau ba jalan bar uba ken mau syai lem kiwe pat kidai ki balawan banya don lang haka dor bar jets em ke dor bar hima sora yo maram dors em haka light regunai wing arja arpusan bat kila da soiru bat laong ba ka jing le jongki kadai iman apdang ke jing buat kumta halor kini ki jing keno uba jalan bar uba ken mau syai kila ong bakim ya hap satya bat penram kala bat beteng ru ke jing persya ban ai sanat da ka KHADC yo maram dor bat kentu ban penlong da election ban jets em haka hima Bala kena do akato kasi ako tarik bawang bagine kitingawan nakalem jungi slip nang sinong haka khatha tarik kio hana kiwan da kajing buai da kajing tangang makiong lami naki patakia lani naki restoran lani kitu kasya bakal bagi alum kile sekian kisala banlek cepok disekusir hana man persya ia kata kasanap se terai ia gane ngakren ia kejenisya hakata kasni niwan da keburam da ako apo disekusir hamat uia magin persngau ialah kijong kinurin kiba niwan hakata kasni andai kelas mi kejing ketok kajing kena biang ba mi nak patakia ke penbai ke patakia hato hai kata ke patakia lame kata kadukan restoran lame dengan sia ka bangalum ngalang mui ba yang bagi sekia unwara kata kisah hakmat yang ki media kumba ke penpau ko ki media ki wala eki saki kibisa kira hakato kasni mat ka jingkana huru hakato kasni yanga kabong mau lasoi ya ka darbar hakato kalai kerek bayajit ya usi marando haran nakaleng junga ngam pecah kita ngam cemdan kana ka jisoi ya ka jisim handai ngasoi tangya ka tendang kaba haswa pendrung hakato ka upisim deban soy ya kataka jito matunaba juda nanti patang ban soy suwa ya karai sesibla hadir kam juda nanti kata hadai ni soy kum kinang like hakato ka jenga wat jila jenga hakato ka tika kabang sayo pediang ya hakato ka siti hakato ka si ngapoi hadu kapol kumbala asisten seneng kajingpoi ka jenga bukan buat kerja tu kadang-kadang takut lai bagi. Dengan kami osam siu dia kata kejing keren dia kata kejing dia siam. Dari kejing sengau kejing ah, kejing dia masuk si kejing kajing iam hak itu kesi. Te dah kejing nyatet bawa makadan kejing alum ngalang apa kau bisim. Nah perkara mbak ni perkara mutaban pendek dia kata kemen dia itai iam melakukan. Apa lagi kejing dia masuk si yang kejing asan nyilong kemungkinan sengaulan. Nah kemungkinan yang sinong apo kahima tengalai ni hakato kasni hakato ka por bat kunta ngam samadan kano ka jini keren ya kata ka jisim manong ba baik kade ngaladat soy hakate kara ada ngam semdan kata ka panong man la thoe kara ni jirong mangan soy hang po yo kata kara ngam semdan ni kata ka jisoy ka jonga ada nya soy tang yo kata ka ba hasio pandung to ha ofisim ni soy kin hidong wan pesan ya kata ka meeting hakato ka dorba hakato ka sing
wala kata do ya ini bagan rom dah po ka upes jong sim wala tang asoy kata do dai hadir lawai kata ka darba hapo jong kalai bajing wai darba lai duna wai darba tegia penbena yang wajib dia kene ki siti nang ni na kami kiba sam kata kasi dengan kata kajeng penbai kata kasi kajemut jangan sai dan ki ai ke je penbai nam ta kajeng thang sim ba kai nak ka yang yungi ke ba nhìn hap le ka bentan ta kajeng thati pa iem le sei dan kasniang ka bagi bu ban sniang ma ta sisnong ne dan gano kajeng nyepatkan upah banjui kata kasi raga ne pedang kata kasi ban ngayu ba kasiti ba nyawan hakato kador bal lai karen bangine perkat nang peta usim balak partner kenang manginio ban saya usim bapura da waipa ndai kato kasi kalong tang ke perkan ban ke pasal timur kam cepatan gano ban ma hakato kasi ban man tho ba kador ba mta kasi ban yesim kam cunda na kano isti te kata kalong ka kajingkran jeki kalau kabamla malam ngamla man pia mal kato kasti kalau tak kumai ni dai kabba kitau ya karai ba pia karai jesi ma kato kasti mat ngalakan sia ru ba kajing jisim ru kam yudan ti pelu masjid ta kato ba dan kam kakur kin hapen baik bat kakur kan lomba baro ko jinuki kusim kibala bercinti ya kata kasim kin habdan baru kau kita ikutin. Om dah man om makiran nang tu siang akhir. Jika dan hok pekerja dia kata kasim. Begini pun bayi kita mengelak baik. Kata kamak. Dan kam kinuki kursim. Nak kinuki po kita apa lomang. Kenapa? Gila ba usia dia kawai kerai. Lata kimla macam dia kawai kerai dan saya tanya kawai usim. Mudah kadal baru lan pedang. Kadal baru. In habdan hi kata kajing yakun dah ka election teh ndai kane kajing la jeki kale kerki kale jindang kale bom sonyeu ya ki wai pat ki kursi teh halon jagane ngadong percaya ha katu kasni ha ka khat teng ya ka pom suksim ngasai na kaleng jong kipai pa nompai hi ya katu ke YouTube hirai ilot ya kejikran kejonga kejing percaya kejonga te ngaru hakale por ngapercaya ba kadai kata kalti yesim bedon kamba hapsai suatu kakor ya breu babian ya kom bancim ya kata khatim ada amdan ba mi mana manoro temut nokta wasai nakakul dai tahi panjo baik dai Khempat biang kilawan pandawa ya kasana. Tengaruh ka krensyai ke dia kana. Isi bamta jam ka desa kestil ka umba tinhat da bisa benia hasiwa baphen aya kasana hanu nusim. Mak usim ulong usim ukpa ubabat ya ka khet ya ka hima kalong si jengem haka keteng jong uhi bayo ya ka ta ka khetim. Amlong balong kumkini ke balong kumki kam putrik MLA KNDC ni kini ki benda ki bawa ba sisen saksnan dibanding ada ikan ni kam sim kalau bah perkhat janai na om dai ba ngin ni resting ne ya khansting maka si jingem nang kita kabit kabiang jong ki kun ki hajar hapo kai masuk rahi berawai deh hape dai bat kane ka jing kethong ban ya ka desa kusir ka bakiang bakila sule dan ba lale ki penmihi ya tahu kanidesim tak waipa ada kata kalau ka babakla ka ba umsim lale ban umat penmihi na ka desa kusir dai kada hi na kalen yang tahu kanidesim ubah kuat ba unya kun ya kata khatsim ulalai ban ya kendu hi ya ka disekose de ngapurong ya ka disekose makia ya ka ti kepada nang peta ka bha kamiat hi yang ka himasora hi bar kawai
de hakaberai batka kajing ketho ya ka disekusil baki ang na baka disekusil ko yuroi baka penkai ka penkeria ya kiriti kidustu baro dai ngati ong ngakata ya kata kajing keno joki dai ngati ngai kajing ketsan ya kanai ka isi ke bamuta kalau enggak isi ke bayat ya ka babat ke bayat ke babah kawan berman ia ki bamsam lana ka disekusil kalau ka ba bamsam kalau ka ba penkai ka ba penkedia asa umaran do wadat yo sanat nade mana mal kane ka si kontak ki wan ki penduk ya ka bamsam ki penduk ki pendam ya ke jela jebo jong isiem ne kino ki hima bro kira pan penduk pan pendam sia ngero ya kereka isi ke bamata kitrai menamata kajing baik kajing piang nak peta ka bhakamiat ya kari bat kajai beri hiber koi ka dese kusil ke babat ya ka khendeu ke babat ya siam kan bat hi ya kita kiriti ke badihau ki babu ki basai ki padon nadu mensiwa omba ki siu lekai ya ki khendeu ki siam de sekawat bang ngan paskeu hang ni ha bedai bat ka jing keno ya ka jing ya awai pasti hang tai hasnong yumi di ba ong ana baka jing ya kajia ki jaka ki puka ka jing kren ke bayo ana ai no ya ka sanat bagin penbai ke kini ki jaka ki puka te kata kalong kapamlak pamlong ngapai ke jingkran ngasih ubau tai uirmon usno ubau dai kumuai uno yalam hima ada udai we waktu kelan ya ki jaka ki puka ki jami baro ukeda nadu kita ki po jong usim jon ki bongana nadu usim jon ba penong raj ki atau kata kajing penong raj ki jaka ki jami ba usim jon manu wala menjun nak kita ki klik secara naga dapat sinong jong Allah Bang raj ya kita di Jakarta ini. Kam semladan kano kajeng mendiu nak iklik secara hasmat jong top senja. Pelung raj ya di Jakarta ini kita. Repetik maka raj yang ini kadai ka raj kan rusnong. Ha kipol padang dong soda kan rusnong. Ngiju pelong ya kadal ba. Kebaman kapur apa yang jadi kan rusnong. Ndai kane kamu kadai ka raj kan rusnong. Kebab mentah abang undan siu sudah harus dong gila ya. Bentah lagi jom di Jakarta begini pek, begini juga begini semua suker ya lagi jom it hima. Tekupta nagaleng jom uneng edmon ubah keren iya kane nasib mau udai wai nakinong yalam hima buang hana bangin siap penbaik no ayah kasanan ini penbaik no ya kini kendum kendam narai wai jauh itu. Bawa lapan orang baik ya kini di kerum kenam haki jaka kejuru. Daya kare ngak kentak cuma umdai wae buat umdan hak pak umdan kelah ya kini jaka kejuru. Buat umdai malekai walau unu sih bro bawa naga ber minum air lah. Daya kini jaka keputar ban kini jibor lane ban siwan le jibor minum air lah. Ladai yang sim ni kasorkan ngadon kam banan cepat ngin 6 ailan hiba julek ibon ya ki Jakarta ki Jakarta ki puta ki badan ki bade ki biasa nadu mencoba ai bakin nek desa kumbalong kumlabu kumaseng dah kilo mencoba demon udai kumu soda naka dengut udai kumu soda te andai kaji sia kumu soda udang yalam sinong udai tu masa ikum kinong yalam sinong ada pongba jilek buat kiwan nak jimbuan hakamak kibol juga an atau kata seng kepriang mau kinong buat bang matung kata kamera jengwiam ngat ngong kamla banlong wat ngangan yang kalau nakaleng jing kibol juga an kinong la ban sedang ya kinong buat di nakaleng jeng ngaru Padanjur ya kini kiji keren jemu de edmon bat ngadawa do ba udai ba panma
hapok ka si tayo hak be dai bat kani ka jing keren thala ju pada umla ba pernah khamat jong di sosial media kumala penia khamat jong di sosial media hapok si tayo nakaleng jong ngin habia cekibor juga kibor dahulu te nakaleng jong kum kinang alam sinang ni yalam dakap boram dak or ya ki ketai ki kena po sinang po thau na bota pun wara ya ki jing bai ki pha po sinang po thau ban haki et ki hima hi bro kawai ba kane ke jing pesya ka jongi ya kane ke jing asana da dise ko se mang meeting kiyo ba yo ka dise ko se kale thala kale kuma bacu ai kurki ya kata kasana hamda bisa punya dari halo jo kane kan urem bang mi sakman bakal dese ko se kan habda bisa suwa ban aya ka sanat ya undung sium tingadon man pensai hang ni hakabaya dei ba kete kesni kabang ayo i lengba kilap pathai kubor ba uwe ba kidon nagi we ki kenhul ki pen i ba hakatu ka lai tari bana ba we snem ang hajar pesan ti nakalian kadar ba ki ong ba wilayah san iya kata karai jo mariba henry nakalian ka jonga uwe nakisora bat baro ki bejadon hagadu ka sni ngakermen bat ngangej kem ba iya kene hi kabeta in saki lem te nakalian na jonga kumala keren dai soda I lihat men umrah ti siwa bangan rung te hoy ma ngasoy ya kata kata henry ya karai ya ka prusting jong karai doba ngam sem masai tigane kidai ki ba lesi ki super budnam lesi ki super kirki ya ka ka ba maki kwa te hakalai tari hi hakata kasni ngayeng kumwe na kit khot nusong doba but hakato kasni kalai tari banai bakwe snap ala ya usan kasiti hi gawan ba pandia perkhat na benta kapan phang ya kamet kabasa kajong Ibrahim Riman bandwai bangkwai hadwa ulei tina kalian hi kajongan kum uno yalam hakato kapo kaba hitip kum bala kren da iba bibirma ba karai kan arsnong hapo kahima sora kadei kabakong santan hakaba tungsiem ni penskemsi tikhendiat habaya dei bat katei galai tari te habala poi ka ya perkhat ban penmi ujri ya usiem batmai hakajaka usiem riman ubala khatno tikila penmi ya ka kerten jong usiem kena umarindor te hoy hakadarbal kalong kumta bat kidon katu kat ningut kidkhot no syong dorbar hakatu kasni kiyeng ban pulsa ya umarindor te hoy nakalian ka jong aku usodal jong karai mama hakatei hi kasni habala yosni ya kita ki baro ngayang hi dalade hangtu ban pulsa ban persia ia kajing long siem jong u nama nakalian kajing u kamton kajing persia kan nuru haka be dei bat ka kam te nakalian kajong nga ong ia kan ni kam kat ya usiem ni ha banjin kat kum kariti kabajing don hapo ai masora
Ti kabalingo pan ba hadin kata bagi yo sngeu nakiwei pat kikenhun bagi yang ban penbor ne ban penki ya kan dikakam lada yo thang sim ba kakam kalong kabasa teng ti nakaliang na jongahi hakani kapor ngayeng biang ngaban biang ya kaju ka benta ti hakabakadu da umarem dor hi dalade uyen bad ong kubni harum ngamdei usim ya menta ngamdei usim bapura ti ka jinglong sim ka jonga tang bad yo thang ya kamet ka basa jong upa iprima sing sim ti nakaliang ka jonga ngesngiu bagane kamlong katkum gariti ka bajudon hapo ka himasora masin kumta ngami dak syaba ti hanta hagata hi kapor kadoba kalawai bat nakaliang ka jonga hi ban ong hi kumbala kentho da kite gi orang ba nak mat bangalasai ya kata kapurusiding jong karai darba DM ngakren sisa dakahok kasih tintin dakahok kabasyo blay ti henry kide ki ai baro nyayoi ba dalak lai nagane ki benai bagane ka kenhun kisulai syadrisi konsil ban dawa ban penkloy no ban ai ya kasanan ti susu habayade bat kene kaphan onda ladep nakalai tari ti kadon kajingkhot yanga kumusoda jong karai momang ban lek pensum pensle no ya umarem dol ha kata karai musik kababat ya kanimya ti nakalian ka jonga hi ngasngiu thu ba karai musik kabat iya kanimya bat urai momang ubat iya kanimin ti naman kata dakilakot nganam tre namar kabenta kabakongsan hakathung sim kadei hakathung sim bat penskem sim kadei kanimin ti kanimim kadon lagi jong kamini bat kanimya kadon lagi jong kamini ti kumbala ong iba bibi rumai hakaba ilakren hagine gi sni kendir sni bradep bai ong urai momang ubabat ya kanem im don benta i ru em hakat husim bat skem siem te namar kata kadau ngami syakma mentah ban pensya hapi ki media bat hakikun ki hajar jong ka himasora ba kanyamim kabenta ka jongka kadei bantu sim bat skem sim bat kasincar ka khadal ha ka dei bat ka kam ka bai ti kamining jong kanyam yap kanepat kanyam labat da urai mosu ya kane kanyam kadei kamining ka jongka banle niam hakanu kanu kapol kaba unu usim uyam ti kumbagi laong dapat sum ban pensle ya kat ya usim kat kumganti kan ustu ti hangahi ngasneu bat lese kiwe ru terus ya perkat mapi ya kalatia ya kaladen haba penskem siem dakan yam ya ubaim tu superkhat mafi ngai hapi
kumnu kajing berkat kajupi te habaya deh ba u edmon sa sisien pa hakato kasi kaba uong yangi bangimi na restoran ba kabuay niya thokot thosla da kabasong sit bat nilai ai sha uem te na kalian ngajonga ngasio ban ong ngamla ban pediang komnya kita kador barai momang kador barai kadreu sino ngangai kijit ya ubreu ubakan saya nagi bakan saya badu badan buram uban pink uban kemi ya ka it ka hima ya kara kisno ya ki kelung ki kena naduk i barit naduk i bahe tam tengai ngamla ban pediang ya kom kini ki jingken tho ki jung tenga ngeu ban ong ya u ba kum unong yalam ubaha khmat na ka sino ngut ba un burom lem mal keliang iwei ya iwei om dei ba usu tharai ya ki ya ka ba u lem yo i dalaki jong ki khmat te hakaba khadu ngasukit bok ngakit weng ya phi ki media bat ya ki khon ki hajar deng hai masala ba ublei trai kana un ai ka jing koi ka jing khia bat ublei trai kana un support supai ya ka jing mut ka jing berkat bangin kala khia kala dem ban pei ngor ya ka ka babha na bata karawi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya